Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Jeste li za priču, djeco? Ova se priča zove Oblutak se boji pasa. Sagradit ću najveći dvorac na svijetu. Gotovo. Oblutak se prestrašio. Pas mu je zvučao ljutito. Mama! Mama! Što se dogodilo, Oblutak? Bojim se onog psa! Sljedećeg dana Oblutak je jedva čekao da ide k baki dok je mama u kupnji. Ali Oblutak i njegova mama nisu znali da baka toga dana čuva susjedova psića. Došao mi je ljubki prijatelj. Hoćeš ga upoznati? Da, hoću! Oblutak, nemoj se bojati. To je moj mali prijatelj. Mislim da bi te volio upoznati. Ne! Ali ljubavi, to je samo psić. Zašto ga ne želiš vidjeti? Obećavam da ti neće ništa. Pa, dobro. Vidiš, ljubavi, to je samo psić. I veoma je društven. Da, bako. Dobro, ako se bojiš, zatvorit ćemo vrata da ne može izići. U redu? Dobro. Oblutak je još bio pomalo uznemiren, iako je znao da je psić u kuhinji. O, dragi, sve je u redu. Hej, imam ideju. Hajde da čitamo knjigu o psima. Uživao je čitajući s bakom o psima. A i počeo ga je zanimati taj psić u kuhinji. On laje, bako. Možda bismo trebali pogledati što želi. A možda je gladan. Ko je dobar psić? Jesi li gladan? Evo ti poslastica. Sviđa ti se, zar ne? Oblutak se još pomalo kolebao. No kad je čuo baku, odlučio je ponovno vidjeti psića. Što je tako smiješno? Izgleda kao mamina papuća. Vidiš, želi ti biti prijatelj, maše repom. To znači da mu je drago da te vidi. Ako pružiš ruku, pozdravit će te. Škaklja. Eto, stekao si prijatelja. Zdravo, psiću. Ko bi rekao, psić uopće nije bio strašan, nego društven, pahuljast i zabavan. Donesi. Dobar dečko. Lovi. Psš, gledaj. Vidi, mama, više se ne bojim.